Davno su rekli da muzika nije samo svijet čarobnih zvukova, svijet osjećanja i okrenuta ne samo sluhu, već i srcu i prodire baš u njene dubine. Zato je život čovjeka u ovoj zemlji bio vezan za muziku. Naša narodna muzika bila je uz nas da nam pruži nešto uz pomoć čega ćete se suočiti sa svijetom i životom i nositi se sa svim izazovima tog života. Više to nije tako. Zašto? Ne znam. Od djetinjstva sam harmoniku smatrao čarobnom kutijom, a neke ljude koji su je svirali smatrao sam čarobnjacima. Stigle su potom bure i oluje u naše svagdašnje živote, izmijenile i duše, i osjećaje, i ljubav, i merak, i dert, i sve ono što je u najtežim uslovima bosanskom čovjeku pružalo makar malo rahatluka. U sve to nadvi se i zaborav. Reći će još malo i zaboravit ćeš na sve. Još malo i svi će zaboraviti na tebe. Što se zaboravlja? Što se zaboravlja, to se kasnije toliko vraća, toliko nedostaje u životu. Zato protiv zaborava, evo upravo kazujem ovo malo sjećanje na velikog harmonikaša Mustafu Krilića. Ovo kazujemo od srca, a vi ga primite srcu. Ovo ime dobro je znano starim generacijama, jer zvucima s harmonike Mustafa Krilić uveseljavao i osvajao mnoga srca svih oni koji su voljeli Sevdalinku. On je njegovo Sevdalinku i bio jedan od najboljih muzičkih pratilaca. On joj je davao posebnu draž, imao prepoznatljiv stil, što su mnogi brzo prepoznali. Veličina njegove muzičke interpretacije tek mnogima će postati jasnija kasnije. Mustafa imao savršen sluh i memoriju, tako da je bio u stanju vjerno svirati pjesmu ili narodno kolo, i to samo nakon njegovog prvog slušanja, i to bez ikakvog uvježbavanja. Ispoljavala se njegova izuzetna nadarenost, talenat i muzikalnost u interpretaciji narodnih kola i Sevdalinki, u kojoj je nosio dušu. Kao dječak imao sam priliku da ga slušam na gostovanjima sa grupom tada najpoznatijih bosansko-hercegovačkih pjevača. Sad, kad sam u posjedu nekoliko njegovih muzičkih snimaka, mogao sam tek da uđem u dušu njegovog načina muziciranja i njegovog emocionalnog ispoljavanja i fantastike osvirane formule, što je često izmicalo pažnji zanesenih slušalaca. Veoma rano se uključio u rad u poslijeratnom radiju Sarajevu nakon Drugog svjetskog rata, gdje je tada u studiju uživo zajedno sa Ismetom Alajbegovićem Šerbom uveseljavao tadašnje slušaoce radio Sarajeva, koje je bilo prepoznatljivo upravo po muzičkom djelovanju, posebno u oblasti narodne muzike. Kasnije će postati član onog poznatog sarajevskog kvarteta harmonika koji su sačinjavali Ismet Alajbegović Šerbo, Jovica Petković, Milorad Todorović i Mustafa Prilić, koji je preminuo 13. aprila 1996. godine. U to vrijeme na Radio Sarajevu nije bilo magnetofona, pa se sviralo uživo. Pa mnoge neponovljive stvari koje je Mustafa svirao nisu ostale, nažalost, zabilježene. Ipak smo nešto pronašli što samo po sebi govori o kakvom se umjetniku radi.
Mustafa Krilić je i lijepo pjevao, pa su ga mnogi tjerali da zapjeva jer je imao neobičan i zagonetan glas koji je u određenim pjesmama dočaravao ono što drugi nisu mogli. Nažalost, takvi muzički umjetnici se kod nas zaboravljaju. I u njima se u novije vrijeme malo zna, a što se zaboravlja, to kasnije nedostaje u životu. Mustafa Krilić kao harmonikaš po mnogo čemu je bio poseban i u njegovom muziciranju bi svakako trebalo mnogo više govoriti, pogotovo ljudi koji o njemu mnogo više znaju, a ovo je moje skromno sjećanje na velikana Mustafu Krilića. Njegovim stazama nastavio je na svu sreću njegov sin Elvidin Edo Krilić, za koje kažu da je vrhunski umjetnik i virtuoz na harmonici. Naravno, o njemu nekom drugom prilikom. A ovo je mala pričica o Mustafi Kriliću koju bi završio sa stihovima. Pod grlom joj sjajna misečina, pod čelom joj dvije zvizde sjajne, kosa joj je ko kad žito pada, u pasu se hoće prilomiti, kad popivne sav se svit osmihne, a Mustafa kad zasvirne u srce te dirne.